agyo mu revedo kandi nawe nakitaga tukabure cyo kwegama champion yagamba tukubure cyo wayegama so reka abana bona bashomi kandi na nabo bagende message bagitambuze bagire ngo umushomesa izire yatuyamba takucaginga fizi nyinji kuba ko ndatane ko kuba caginga umuramwa no kugira ngo tutereze industry hina abantu abatwegisiremu hina abantu abari kuteka ngweje industry ngune yabo ukashanga noreba umuntu nanagamba kugira uti industry batakaba bagigurize nanye bakangurizamo ntaza kubaho nko bwire no shanga umuyayi bagira ngo tutanike nko kweshongoro rukaramoja ushange nko umuyayi industry akagikwata yagiguza nk'abakoko man nyine bina kozireho mu industry natambwire hwensi nagirebere ati obwiro bwinji tubasaganire mbozi yedakika nkishatu embozi yawe komaho so tarumbe shongozi byo kushanga ngo ntuza kuzameza tugite bitekateko revo yabo bacine kwetereza bebe hazara wa munonga industry abashongozi bona bari ati manyata bishongozi icyo nico kikuba nkita industry ati kuba kwereyo bakarangu bamarayo no manyikizi bukikuba kiriyo muri mbaromo umushongozi kuba kutereke shongoro cye ya TV kimwe tagarka kuramsi abantu tagarka gukora ki kunka industry tek komaho so industry ni impango abishongozi ba Western Uganda gayi tine chamani kibarebera mu industry webare kunde bari NKORE MEDIA TV na kutanjira wasibota nibigenda bitokwe cyo gukora ne chamani munonga webare kutureba. We thank you so much for supporting us, subscribing, watching our things no kutwagera mu field zone ningashi ezindi services zone zitukora turiya mu rembo rwambara nimwe tukuhereza tukuruga izine ryanje ndi Beazine ZDJ Serebo wambara ni NKORE MEDIA kandi shango hajurwa kwa Go Plaza no offices zitu ziri no basa kutushitira for more services aka services twine nyinji na kwerezeri izoba kurugaho muri mbarakani ndante mukama kwerezo mugisha kandi na nebyo rikora bitemo mugisha kibe cyamani mununga rizoba tinkwenda kushisho bwire bwinji nyina CJ champion niwe nabaretera aha kati no bugambo bwitu tukwenda kubuzaho twine biri kutambure bitukureba twenda atushoborere kandi tuyongere kubicenga nk'abahageze ba CJ na nabarebe ba NKORE Media fira NKORE CJ champion. What's up, Ross? Nyondi kiriya guy. Yeah man. Twakwatira NKORE Media ramusi abahagizi bawe abarebe bitu. From day one they are supporting you. Abarebe ba NKORE Media TV mwe bare kureba CJ champion na Serebo wambara we live. Yeah man. CJ twenda tutandikiraho direct. Kache akarinka kashega niko karujire akakarinka kasheganika kace katyo karinka kashega tube twine ceshongoro cikutambura cyo mweshongozo omwe Vally kace katyo na furaya yiwakozire nitureba face ya Vally so directly nyonko murebe ninga omuntu warebere furaya nkamanta kashega kwanogamba ne Vally obushega buri mu bwinjo mu industry konka konika mu rubo no basa kushanganinka ka president ko bushega konke mishegere mwomu aramu nebishege bihango aramu no bushega buce butyo konke ceshongore cyo tikire directly kugira nikigamba mishega yona wachurukiriza je neceshongoro kikwegesa kurunji. It is the best inspirational song right now no basa no kujito mu best gospel echeshongoro watwara speed CJ best gospel akashega kachekati best inspirational wahurira message eri mu cheshongoro echo nanyeke nyini entinise nishaba buri mweshongozi wena agenda hurira kashega
abase kwega yaman kubaza hariho teacher hariho n'aba student. So teacher wakoze rogwe ba student bazo mu kirasi bashome abwenshi furaya wakoze ise face ya Vally kandi nakugira ngo no president w'obushega soka koza mukuru wabo abanyankore binefu mu ningambero owa hansi ngo wayigura ibishega mano etamburiro mu groups haza harimo wo kushanga okuyawe kikunteganisa no kugira ngo obushega ninge mishega kwe kuba nehiga no shanga mukuru wo kasheganwa kubanza gukora ki kuhereza kurya kunkate no shanga kandi president wakashega atorembere yarmu bari kuba so ati wije okija no tero kaja ngo oyijere kwegisa ukakoze ikigambo akashega ningo mushega nitukireba nka insult umuntu wa utakuja ngo naza kuza deep kurikiza message ijo nkani ndebaho press conference nyonka hura ngo mukagikora haro press conference ngo abeshongozi groupe imwe yabeshongozi mu kwereka unity ukabugira major press conference sati wijeje shano no kosa ekigambo cyo kuja ngo nakashega ejo netiri unity ninga unity ukagirugamo ate noreba abantu aburi kuza kutwara message yanje nka insult point no babasa kuja kujimisinga iyo wareba noreche shongoro na chaba nchwa yonka jangu don't take an advice as an insult. So ato muntu omwe nabasa kumisinga point wateka teke ngo ni insult kumbe na advice. Enshonga ya unity nyowe from day one nkabagira nti nyowe enshonga yanje rikiriya tinguza kwegita na buri kaceri radio statement nanyenda kujikubuza kubanka jihurira echo kubanza for example nyotindi kashega tindi mushega echo kubanza no kugira ngo nkija kuyamba bahurire bigambo byanje bege bashome abamwe babura kubicenga hati nagira ntereka mbiteko muki omukeshongoro konka enshongeringu okwegita kushemeye kuba kuine enshonga nyowe to kubasa kunshanganiza kwegita na abana bari mu bakaciri ba Rubrusi ba Hibona bo izo group wese sije nyenda hatubekiriya munonga ukaja to kuza kwegita na buri kaceri kandi right now uri muno tujangu president w'obushegane Vally echo ne chawe nka sije nyowe tinye na kigamba ati bakaceri nibo baha abatari bakaceri nibo baha omuntu ari kuba yine focus ati yine kujabira ati yine ku bakaceri bari mu industry bizire batwegitamu batandika kujabiriza industry aramu abana bingi bakureta mu rwanjo na munonga babeshongozi bukura mu bargantungamo amakuru tiri nokubienyo abingi no rwanjo rwonka nibatambura buna nono shangu ekigendererwa cya industry byo kweshongora tubakubimanya wajote na munonga ba abeshongoza bukura mu barugantungamo twina abeshongozi bitu bamani barukurugantungamo bamazina yakurugane Vally so hati tingo manya aho wagambe echo nebo ba atamanya hatiwe ati nyondi yo mu industry rwagati ati yo no basa kuba no gambera nkarubaju iwe no bareba nkabamani ko ngate nyoni nkubuza ati wa mani no gapemera nkai muso muntu nore mitwarize audience ne mwachireta ayine music eri kushata enkwatagana yeye nakize bucabeshongozi baha bamwe noreba bunkugira nti bakacere naki no kuteka ngo kwakora hakantu kace industry yareba abantu bamunanka mwene bingi bateka industry ne komambara nibarebera hihi so no mugasho gwanje kugira ngo mbigura misho batandike kurebe ebirote bihango wacenga so nzirere kamba tere message yo mukeshongoro bacikurikirizeje kandi
arabategera tankwasa omushango konga ninjagaruka yo mu studio nimbaretera n'ebindi byeshongoro nyona ihaye gwo mwaka tinkuza kweshongora ninza kushomesa wiza kushomesa ogwo mwaka tutiri ari NKORE MEDIA TV ni Beazine ZJ kandi ni CJ champion n'enshonga zaza muna tugambira kurudira ibinte bigamba aheraho na nebitukure bitwe na misho gitu na nebitukuru z'amatu gitu muri yo CJ omucheshongore cyo no mukuza kushomesa kwawe okogwo mwaka nkoko wagamba ni mazina tina munonga go kwenda gasinge gabanse kwega gabe nugo gabanza kwega omuryabo bakacera bori gamba omubushego bwo burimo bwabegisiremu ni mazina tina munonga go kwenda no teka mu industry omuhina abantu abine kugira bibayega of course abantu bona okwega kwetu kwayo esha yona noyega niwe esha no kurugaho funo wakwete I think okuna gambira bakaceri bonka bo bine president wabo Robros hatuwe no basa kumbuza list na ija kushobora bakaceri batahibe in fact chikabire ni chinkoraje yaba kunganyaje kugira ngo message bahereze bagitungo mu bwijwire abanda beshongozi nimbaso butaza off head right now shaniyo no basa kunjiro tiyo gu azo mu kirasi ninga chinyambe kureba ukunda iwa bashongozi no bamanya no manya bobire no enda begi ngoko wajaro ni jirensi yone yege wareba hati iwe no basa kunjiro tati nkananka no girashemire kwega ninga reni nyonku gambere ntogwe nagezaho ninga ine kora ki ayine kuza kwega ayine kwate cyeshongora ka CJ champion ya kontwara ndimuninde bayo so abiya hagamba mazina abebembirwe Robros at for example nka engineer Jovan nora ina misho mahango kunka kukurebya akora no shangwa misho tuga kumuyamba ubwo naona aryo mbeji hati noreba nkanikiri noreba ibintu byakweshongora urebe ngere yakutwaza music ya business bari mu abana bacari banje ate ceshongora kuna showize na banzana kukisindikira Matt Henry nagira nti nawe ukurikiriza keshongora ko kakuyambe kandi naona Matt no kwega kweri agyo mu revejo kandi nawe naketaga tukabure cyo kwegama champion yagamba tukubure cyo wayegama so deka bana bona bashomi kandi na nabo bagende message bagitambuze bagire ngo umushomesa izire yatuyamba takucharginga fees nyinji kuba ko ndatane ko kuba charginga omuramwa no kugira ngo tutereze industry hina abantu abatwegisiremu hina abantu abari kuteka ngweje industry ngune yabo ukashanga norebo muntu agamba kugira uti industry batakaba bagigurize nanye bakangurizamo ntaza kubaho nko bwire no shanga umuyayi bagira ngo tutandike nko kweshongoro rukaramoja ushange nko umuyayi industry akagikwata yagiguza nk'abakoko hati nyono mugashogwanje kurwana business yanje kuba ati nka recently nshangire rasta chaza aho muri mbara nangwa hotel triangle nabuza rasta chazi echapa cha industry gikiringaje kuba nintegateka nka rasta chaza shemeye kubana namanya ikibikire kuba nindebi kugina mu industry nyante industry no wasa kushanga abayayi bakagiguza wareba rasta chazi no mangwanje ngitakumaye ikiri utakumanya chapa shiri ati yo warenka rasta chazi na kujanga utakumaye chapa cha industry ikiri tokwera rikiraram nine kuba abantu bakira bakatufura bakagira ngo tutandike gukora ki ngo tuzenka amasindi ngokwe ngo mugume mweshongorokwe hati na industry ne chapa yo kweshongora buri ina kintu kitine chapa hati no mugashogwanje kugira ngo turonde turebe echapa echo na cyashikiri
kituyambe kureba kuba abantu abo kugambisa amano bashimiye kuba noshanga yine ekibakumanya yine ekibakumanya. Yesterday mbende CJ champion yesterday mbendu hon inahinde bire interview emwe ya Vally na TV station emwe akugera ati iwe unit ukajirugama though watugambira ngo ukagira ngo tokuza kwigita na buri kaceri kumure mwimukire na nariye jo press conference ayimwabe nimukora yo kugira ngo neyo kugita right now yesterday mukire yaja kuri utugirimu ukota kuza gukora kesho ngora ko akakashega ata ejo churire ninga wakirebe niyo wabanza kucingambira konka kwari abakigambire akashega kashemeye kuba nyoni intekatekani kandi kayamba kandi kutereza ata abantu kuba kushoma bayega nikibayamba okuyunitinga nikibiho muri obwa kaceri kibongera level then tutandika kukwataga n'ebitekateko bikora ki abantu abamwe manya noreba mu industry nagambira nakugira abantu nakugira bijongozi bantunga mwaba tuyine gukora research no shayine ibintu bingi bibakozesa mu mutomo abeshongozi bantu waza kutwateranamo niyo norga ntungamo watera mununga ntungamo watera mununga bachari ba wabo iwe genda hati ogendo bakoreho research inspectinga kubanga bagumire noreba something is wrong ina mazina guna ku mention injira wayigura in fact noza kunja ngubona bari in fact batu bete shema gureta bushenyi bamare nka weeks 2 babanze baze mu bwenge nanabeshongozi bo muri mbarana batandikire kusisikara ku rugamuramo so be checking kandi bamanye na ikintu kiriyo nkikurataho ekitukweta next industry neza guma neza kwosya so kirya harabo kwetereza ningitwe tukagumiza mu misho tukabasigaho baryo muyeje yaman kunkanyo we omwizina rya ntungamo ecece kigamba beshongozi bantungamo twaciyeho ecece tinayikirizana naco no eco tinikirizana naco kugira ngo buri mwesho akatu nabeshongozi bari ji district yona tekafa nico kurebera baza kujya kufuna mubaki muri ntungamo barabize message bashomesa abandi yes all right not ture nababa ishongozi bantungamo no bamubitwine kuteka hakabuza kuba okushangana babasa kuba nubo bibire nke cyapa kitu cya industry abo kujya bijere baba bingi noro rugezigeze rwa rabje wagera no wantungamo noro rugezigeze rwa rabje akasibisho cye norenke yari ryanje narigira ntumazima noreba buri kimwe konka rabje nabasa no kukwate cyapa yenda ki akitemu no mwisho cyo mu burena kumanya nguki mugume no muzahana mweshongora nabareba tabaninza kubaguza so njo cyo kurebera abana bantungamo obuzibu no hoburi ayibuku uburyo n'ubuteganisa industry n'ubwo buryo omunshobi so enshobe nyingi to kubasa kuzikwata beshongozi batakurugantungamo wapi no tureba hari NKORE Media TV ni Beazine ZDJ CJ konka Jovan tuwantungamo ogwentuza kumukwata mpora nyine nahi namushikize so Jovan we obwataro wantungamo wariti no are willing kwega nabandi nibabasa kwega konkati nkwamya nti abeshunguza abantungamo nibukize buca industry yitu ya Western Uganda according to me echo think chitiriza konka ebyo nebigambo bya CJ champion kandi turi mu twenda tuhendere ebinde byo kwenda kuja konjaro ntuguma ntubeje sample ampora nko kuwagama CJ champion niwe nka artist regardless ezeze nshobi bakacheri biwagamba byona iwe state ya music yitu
industry ya music yitu ya Western Uganda noreba ngo iryo mu state ninga sheyemerire industry kabire ryo nekura abeshongozi kuba rayetereze kuba randebe nke cyo kureberaho industry neza kuyongera speed nekura kuba rajabirire kiriya hariho industry nanagambire nti Robrosi azo mu studio, Matt Henry azo mu studio, Nikiri azo mu studio, Giovanni mu studio, Truth mu studio, T-Poro mu studio. Kashiko kubo ine music iyo nojanye oti nyine music kaninga ariko mu studio hati ko ahirize kushoza videos ya Noha ati noreba industry yito kwekora nico nakugira nyoreka mba yambe okushomesa watera hit watere cheshongoro chikatere chishenge chikabura kurabaho nugaruko mu studio za kuronde chindi watera hit still nokora chi nugaruko mu studio so bona bagendo mu studio mababo man nyine bina kozireho mu industry natambwire hwensi nagirebere ati obwiro bwinji ntubasaganire mbozi edakika nkishatu embozi yawe komaho so tarumbe shongozi byo kushanga ngo ntuza kuzameza tugite bitekateko revo yabo bakine kwetereza bebe hazara wa munonga industry abeshongozi bona bari ati manyata bishongoze cyo nico kikuba nchita industry ati kuba kwereyo bakarangu bamarayo no manyikizi bukikuba kiri yo muri mbarom umweshongoze kuba kutereke shongoro cye ya TV kimwe tagarka kuramsya abantu tagarka kukora ki kunka industry tekomaho so industry ni impango abeshongozi ba Western Uganda gayi tine chamani chibarebera mu industry ya music na no kujibenefitingamu kugira ngo banangwa wagikozire mwe sente wayombe kirenje waguzire mwe amamotoka wakozire ki ninga music yakutambwizeho karebe ensi ukareba nabandi kuba kutwaza ibintu wacenga ati nico cyo kurebera umwe nareba nk'ekeshongoro cyeye nko muntu yakigambaho nka TikTok ninga ki atandika kugira ngo we ni international artist oshanga international artist taine passport bishubwe passport endanga muntu ati ruya renonda nyo ntandike kushitama ameza n'abantu batine ndanga muntu gayi kare ebyo nebigabo bya CJ champion nyondi ZJ Beazine serebo wambara ejini NKORE Media TV kantu jangu feel Ankole tujye mu rembo rwambara kandi tuntu bantu jera ngo turuho kugira ngo tugiteho ninga shitombeke ninga tushomese ngo CJ yajangu warijere ogo mwaka naenda kuguha yakabashomesa konka nitwenga NKORE Media ntubantu enda enkurakurana kandi we always promote unity enkwatagana together we can akuba tuje tukajoininga industry habe haro radio stations twine live stream TVs ntibanchereka ngo at least nitafarire hango hati sofa okutura umuntu kwatansa kombeka industry yitu na nensi yitu Uganda kutwarizamu CJ nyenda tugaruka ariwo musicale tukuhendere bigambo byawe byamheru bafani bawe binireki kandi oba planingireki akwa plane yo kushomesa ne yabashongozi batayi bawe I think so abahajizi bawo binireki ogo mwaka kandi sofa echo kwenda bahurikize niki nakunda abe ni packaging aje byeshongoro byanje ndikushomesa beshongozi batayi banje ninza kubi packaging mu ngeri yo kumakinga sure na nabahagizi banje babinyumirwa kubanga ababeshongozi bine family bine relatives nibo ba fans bitu so ninza kuba packaging rantyo deni nyineho nebyeshongoro bya collabozi
ebimwe bitwireho mnonga tutakubishoza ebindi biryo nibiza kushora this year aronka video itwa shootingire no mweshongozi bakumweta Sanji actually nawe no shana argani nyihango bano watahira muri ntungamo nakwe so ekeshongoro Sanji na wariyo nayija bamutegereze na nebindi biryo mbyija nyowe nyehire yo kushomesa ebyebye nyo niza kushoza hebye shongoro nkachimwe ngarike ndete message ndijo very inspirational kuba nesha heje ndio ninza ni planning ku registering association iba kweta abasinzi tumanyane injirejo nojiza muna fact zamani nimwe murayebembe akachiko ninja kuba ninkabanjura kugira oba fact zamani naija kuba ya list y'abasinzi tumanyane konka aim no kugira ngo tutereze arimo obusinzi bwinjo mu industry abo kusinda bakayombagana bwashesha tusasirane tubagambire n'ebintu bibashemeye kuba mbanywa kurangu tubargara ini abasinzi tumanyane association nayo certificate turihi kujitunga akachiko ntija kuba nako tukabanjura yama association ejo mutajintam ejo tinjire mejo yes we bare munongano turare NKORE Media TV konka tutaka sibwira bakutureba CJ twereza kapera kakashega never dis a bad man a real man na kwata maiki note kwa kunura let me teach you erizobo chimanye ngori feke tori mukanuzi ori kache katyo iwe ori inka kashega kache ya dano CJ champion representing yama ebyo nebigambo bya CJ champion uri kuba nakwenda nakushanga right now ndio mrimba konkana za CJ champion UG on social media zona TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahandi ni imbandi Kampala na Jera Chiwature n'abaramsi. Ahandi ni imbandi Dar es Salaam, Musasani tunawapenda sana. Ahandi ni imbandi Mbarra. Then ahandi straight out akachwampare Shema. I don't know. Shema. In fact abashema nibo bashema ntungamiryoke reka nanye mbasabure so we bari kutureba ahitwa tanisha CJ sha na abanyine CJ champion kandi anytime na ijari NKORE Media aganire munimwe bahajuze bitwa bahajuze beye nimukore cyamana bwo kutureba from day one up to day ninkora na Asumani of Savage no warwa nyuma ya kamera hona Radio Muswaga production room na some other facilitation and support. You can come and give us a business or a business. I sign out now mukama nakora.